Maayong adlaw na sab kaninyong tanan diha guys. Welcome sa akong YouTube channel Junjun Official 1.0 Buhay Bukid guys. Salamat day guys sa mga nag-subscribe ug sa mga nagtan-aw sa akong video diha. Daghan kayong salamat ninyong tanan. God bless ug hinaot nga kamong tanan naa sa nindot ug himsog nga panglawas guys. So karong udtuha guys, udto na ni guys. Mga alas 12 na hapit. Ingon tanan kong mama guys ug nakakita ba siya sa akong ugang guys kay bali halos usa ka semana na akong sigpangita niya guys. Makita na ko siya panalagsa guys pero mostly guys dili gud makita na ko guys kay murag naglumlum na siya guys. Sa mo tong nakapangutana ko kang mama ug wala ba siya nakakita og ugang nako guys nga naglumlum. Ingon siya nga na ako no siya nakita nas punuan sa Madre Cacao. So na dire guys ang akong ugang nga usa guys naglumlum. May na lang gani guys samtang nanurit si mama dinhi guys. Gi halingan man niya dinhi kay sa inyo sa pagtan-aw ninyo guys kitambakan man gud ang basura niya guys. Halingan jud nating mama diha guys. Nya kasi kasabot nga naday ugang may gani guys kay nadali pagpawong ang kayo guys kay ug wala sunog na yung mga bunay guys. Wala ko kasabot og pila na kabuk yang bunay diha pero pasalamat na lang ko guys kay nakita na gyud nila ko nga ugang guys kay perting kapuya baya gud buhi og manok guys. Unya mawagtang lang kay ingnon kog nawagtang na ni siya guys. Naglumlum ra man day ni guys. Ug liban ato na ko nga ugang guys, dun ako yung mga ugang diri sa balay guys nga mga namunay di naglumlum na sa ning uban guys. So dako kay nga blessing para natong mga nagatimag mga manok guys no. Nining pagsagunson labi na ning panahon karon nga summer guys, ang manok guys basta ting init man gud ang panahon, active sila nga mangitlog guys. So doon ako yung mga ugang karon nga nangitlog nya, doon na po ko yung mga naglumlum guys. Kay nindot man gud kay sa feeling guys nga imong makit-an guys ning imong mga binuhi nga mga manok nga nag-active kay sa pagpamunay guys ba. Kanya makahatag og blessing para nimo guys. So nindot kay paminawon guys. Ug sa mga nag-atiman og manok diha kabalogod sila sa mga emosyon guys, sa mga tao nga nag-atiman og mga manok labi muhatag nagpanalangin ang ilang mga binuhi nga manok guys. Ug daghan salamat ay guys sa inyong pagtan-aw ni akong video guys. Sa mga wala pa maka-subscribe diha mohangyo ko guys, palihog pag-click sa atong subscribe button, pa-like, pa-share, pa-comment ang video. Daghan salamat ug maayong adlaw ninyong tanan.